Lenovo ThinkPad T15 Gen 2, 20W5, vrhunski je poslovni laptop od 15,6 inča koji predstavlja zlatni standard za produktivnost, rad s tablicama i dugotrajnu pouzdanost. Iako ova specifična konfiguracija dolazi s nešto manjim prostorom za pohranu, kombinacija snažnog i 5 procesora 11. generacije, 16 GB radne memorije i ekrana osjetljivog na dodir čini ga fantastičnim izborom za profesionalce, programere i zahtjevne kućne korisnike. Ključne specifikacije: Processor Intel Core i5-1145G7V Pro, 4 jezgre, 8 procesorskih nizova, do 4,40 GHz, memorija 16 GB DDR4 3200, dio zalemljen, dio nadogradiv, spremište 256 GB PCIe NVMe M2 SSD, s Opal 2 enkripcijom podataka. Ekran 15:6 Full HD, 1920x1080, IPS, touchscreen, osjetljiv na dodir, matirani premaz, grafika, Intel UHD Graphics, napomena, zbog jednokanalne memorije kod nekih varijanti ili Vepra arhitekture, radi u UHD modu umjesto Iris Xe, povezivost, 2 Thunderbolt 4 kosacrtica. USB 4, 2 USB 3.2, HDMI 2.0, RJ45, Ethernet, Wi-Fi 6E. Detaljna analiza komponenti, prvi dizajn i kvaliteta izrade. Kao i svaki pravi pripadnik te serije, T15 Gen 2 izrađen je od kombinacije staklenih vlakana i ojačane plastike, zadovoljavajući MLSTD 810H vojne standarde otpornosti. Kućište u prepoznatljivoj crnoj boji iznimno je čvrsto, ne savija se pod pritiskom i dizajnirano je da izdrži godine grubog prenošenja. S težinom od oko 1,75 kg, vrlo je lagan za kategoriju 15-inčnih prijenosnika. Druge performanse i hardware. Processor Intel i5-1145G7 s Vepro tehnologijom nudi napredne sigurnosne značajke i mogućnost udaljenog upravljanja, što je idealno za tvrtke. 4 brze jezgre bez problema se nose s teškim multitaskingom, otvaranjem stotina tabova i zahtjevnim poslovnim softverima. Memorija 16 GB brze DDR4 memorije pruža potpunu udobnost u radu. Sustav ima jedan slobodan jutr, pa se memorija po potrebi može lako nadograditi. Pohrana 256 GB NVMe SSD je iznimno brz i siguran zahvaljujući hardverskoj enkripciji Opal 2. Ipak, kapacitet je relativno skroman, pa će naprednijim korisnicima brzo zatrebati nadogradnja na veći SSD. Treći ekran i multimedija. Veliki 15,6-inčni Full HD IPS panel nudi široke kutove gledanja i stabilan kontrast. Touchscreen funkcionalnost dodaje novu dimenziju praktičnosti, olakšava listanje dokumenata, zoomiranje i brzu navigaciju bez korištenja miša. Matirani sloj na ekranu uspješno prigušuje odsjaj svjetla u uredima. Četvrta tipkovnica i unos podataka. Prednosti: legendarna izdrživost, robusno kućište otporno na tekućine i udarce. Vrhunska tipkovnica, najbolje iskustvo tipkanja na tržištu s numeričkim blokom, ekran na dodir, praktičnost i bolja produktivnost. Odlična povezivost, 2 Thunderbolt 4 porta i puni mrežni LAN priključak. Službena podrška za Windows 11, hardware u potpunosti podržava najnovije operativne sustave. Konačna presuda. Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 u ovoj izvedbi je robustni poslovni alat fokusiran na maksimalnu produktivnost i sigurnost. Ako vam je potreban pouzdan laptop s velikim ekranom na dodir, savršenom tipkovnicom za dugotrajan rad i procesorom koji će godinama bez napora obavljati uredske zadatke, ovo je izvrstan izbor. Jedini stvarni kompromis je manji SSD, koji se po potrebi vrlo jeftino može nadograditi na 512 GB ili 1 TB. Lenovo ThinkPad T15 Gen 2, 20W5, vrhunski je poslovni laptop od 15,6 inča koji predstavlja zlatni standard za produktivnost, rad s tablicama i dugotrajnu pouzdanost. Iako ova specifična konfiguracija dolazi s nešto manjim prostorom za pohranu, kombinacija snažnog i 5 procesora 11. generacije, 16 GB radne memorije i ekrana osjetljivog na dodir čini ga fantastičnim izborom za profesionalce, programere i zahtjevne kućne korisnike. Ključne specifikacije: Processor Intel Core i5-1145G7V Pro, 4 jezgre,
8 procesorskih nizova, do 4,40 GHz, memorija, 16 GB DDR4 3200, dio zalemljen, dio nadogradiv, spremište, 256 GB PCIe NVMe M2 SSD, s Opal 2 enkripcijom podataka. Ekran, 15:6 Full HD, 1920x1080, IPS, touchscreen,